За юу ацсан guys тэгээд би бол хэдэн жил хэдэн сар хэдэн хоног хэдэн цаг хэдэн минут хэдэн секунд бишиг хийсэнээ мэдсэнгүй мэдгүй байна. Одоо тэгээд би Getting Over It ингээд тоглох гэж байна. За ингээд ороод ирсэн байна. Энийг бид тоглоом гэж та нар мэдж байгаа. Remix-ээр тоглоод энийг чи бүр 80 бодож таа. Чиш. Бичтэй арай удаан миштэй хийгээд та уучлаарай. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red and it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2010 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. The player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But
but I couldn't bring myself to make it easy. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Юундэр хүрхгүй байж байгаад гацалтан зүгээр болно гэж байх уу guys. Та нар надад сайн тоглодог байх. Зарим нь нэрээс надад сайн тоглодог байх. Одоо ингээд компьютертэй хүмүүс нь сайн байх одоо ингээд дата муутай ингээд үед майнд гэж хэлэхдээ гацсан шүү дээ. Тэр шилээр гацчихин дөө. Я чагаад биш түгэл чи. Fuck up. Инта. Инүүдэс үнчис. Энэ миний одоо ингэ доор байгаа энэ чулуунаас унчих юм бол ийшээ гэж 80 юм биш. Хатаа. Яаш. Энэ доош оонж болно тий. Бүр тэр доош машин хүмүүс би тэнгэр хөтлөө уурдаг хаа. Би ч одоо уурдаггүй л хүлдээ. Хаяа. Тап. Чатна. Яа. Нас үлдээ. Яг амар гацчих хүү. Яг энэ дэр гарч ирэх гайг болцсон. Yes. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold. That's a bit of a gene. Ini saya asal kursus jualan dari ya sekarang kita main English game bendo. Macam mana sebut? Ini kan. Yes. Энэ дээрээс баг хүчтэй юм шахаад болчихсон юм дөө. Тий сангал баг чи. Бич. ಎಷ್ಟು кого сандорч үзье. Let's go. You guys, бүгдээ шагаар чадна. Тэр ухаад иш. Тэр яаж вэ? No fucking yacht. Ингээ бодоход би ч бүр шинэ жилийн өмнө 2024 онд нэг хамгийн сүүлийн бишээ хийгээд ямар хийгээгүй юм шүү. Одоо чинь 3 сар өнгөрч ийн гоё. Гоё юу? Скап чи нэг скүү хагаад тогчно. Энэ гэдэг комод гэсэн яаж амталсан юм бэ хаа? Амталсан.
Oh, fuck. Fuck. Let's go. Гарч чадна нөө. Чачаач. Нэг тойроод байж дээ. Компьютертэй хүмүүс амрал байх гацхгүй. Яг ирүүн дээр хэрэг амар гацж байна. Би юм биш юм үзнэ. Яг энэ дээр гацж байна уу? Гацхгүй байна уу? Гол угаас миний утас тэгдэг юм уу? Яах гээд ийм бэ? Чи надад унт татраад л да. Надад унтнаас унаарай. Чипна yes. Энүүгээс дисплинг холдохгүй л гэж орж ирж байна. Танаас унжихгүй. Гэхдээ та нар бод миний рекорд шүү дээ. Мөчгөө. Эндээс яаж хаваа. Одоо энэгээр проожимж халдгын шаваа. Надад нэг санаа байна. Одоо нэг профессор ачин from the fog үзчихээд одоо ингэ нэг бүх мод бэк өгсөн шүү дээ. Тэгтээ би баг from the fog юу тэр series ихлүүлнэ гэж бодож байгаа. Хэрэг бич профессор ах үзэхтнээс айжлээсэн. Айжлээс одоохоор болцсон чи төрөн өсөр байгаа. За одоо тэгээд Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. You motherfucker! Яа, миний гар хуруу ёо. Чичлээ ш. Ингэж яаж яах тэнийг юм утсан дээр ингэж дугуйд ус гараад байж ингэж юу ах нь явах гэж байгаа ингэж гар мар яа. Салгаа гараараа хийсэн чинь. Салгаа гараач юу ёо ш. Биш нэрийн одоо угаасаа би нэгэнд ихэл яац юм чи унтсан юм чинь энэ модон дээр гарч үзнэ ард байгаа модон дээр. What the fuck? Нэг гарч байгаа тэгээ энэ яаж нэхгүй байгаа юм. What the fuck? Что это? Вот что ты худой. Okay. Чи надад яа то. Watch. Oh. Бараг да. Трохой. Надад яа то. Тэ хүсээ зүйлсаа. Өглөчтэй. Тэгээ алсныхаа хэмжээ гарч идэв нүггүй юу? Энүүгээр баг гайснаар цуврал явууч юм уу? Тэгээд одоо Minecraft одоо миний хамаг үе устцсан. Апдейт билүү? Апдейт ороод миний хамаг үе устаад апдейт оруулчихвал миний үеуд байж байх гэж болсон чинь апдейт норсон чинь. There's no feeling more intense. Үеуд байхгүй болсон тэгэл. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home, and you have to go back after spending an hour in the computer. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it.
If you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. Тэгээд Getting Over It episode нийлүү танд очиж ирсэн та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд тэр баяртай peace out. Зөвхөн юм л.